Kardom, ili runing tikathar tini ada pabirta ang tonten arjuponta. India Prime Minister Narendra Modi amhangke thek amen pen BJP East Karbi Anglong District Committee ST Morcha atum Dipu Medical College and Hospital along Theseri Keronpon Hospital along se kachelang kidok kisung atum aphan BJP ST Morcha atum jot kalisi kapre rachari asong ham phang asong atum tami kacherap dun akenang sot athe kiso kyun e ahut kerap dun henlo pirthe athak pen akiminai asailu sonsi kedam tanga chiklosi tami bukajan CCI atum ta kijun alang anke namjok plot nangji pusi lang keso lang kangsam dispenser machine install pilu Sitame Government Medical College Pujong Jongchor Ador ke sothuke bang kache than ason ingnar ador puajat ason si mande aphet ong private hospital ason mandun bom kidok det aradatum ke tangka suri si hini blood test aphan kipiun bangwe atum dopi Sonsi private hospital dun hoy along BJP's Karbi Anglong District Committee ST Morcha lapen PWD Chairman atum pen chelang si bang pharoke thomso se patient atum aphan apple banana pear thesere hei hui India PM amahang ke thek achiklo amen pen seva pakhwara scheme ahin pen aning cheparong dun si rondamlo Lapen la son asai pening si kecheng silo lapen kaprek hospital ta kerondam je aphan chithik do pusi PWD Chairman pen ningjepon Lapen BJP ke DCST Morcha VP Rangsina Hanse lapen Ari Sanghwa tum sita meche tong dun si sai pachunpon. Hoy. Mane etu ami hewa prokhesh 17 September পৰা আমাৰ 22 September লৈকে এটো সমূহ ভাৰতবৰ্ষত এটো কৰা হৈছে বিশেষকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতি BJP ST Morcha আৰু ৰাজ্যিক সমিতি নিৰ্দেশ মৰ্মে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰে ভাৰতৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী বিশ্বৰ ভিতৰত জনপ্ৰিয় নেতা তেখেতৰ জন্মদিনৰ সংগতি ৰাখি আমি হস্পিটেল বিলাকত গৈ জনজাতি মৰ্চাই ফলমূল বিতৰণ কাৰ্যসূচী আমি অনুষ্ঠিত কৰিছো আজি প্ৰথম দিন হিচাপে আমি ইষ্ট কাৰ্বি আংলং ডিফু মেডিকেল কলেজত এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে মোৰ লগত কাৰ্বি আংলং ৰাজ্যিক BJP ST মৰ্চাৰ ভাইস প্ৰেসিডেন্ট ৰাংচিনা হানসি আছে তাৰপিছত জেনাৰেল সেক্ৰেটাৰী আছে দীপালী এংটিপি তাৰপিছত ৰীতা বাইদেউ আৰু মেগালিন তাৰপিছত আমাৰ জেনাৰেল সেক্ৰেটাৰী আছে ৰঞ্জিত ক্ৰামছা তাৰোপৰি ST মৰ্চাৰ অসম ৰাজ্যিক সোশ্যাল মিডিয়া কনভেনর কৌশিক মান্তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু বাকি সকলো কাৰ্যকৰ্তাসকল আছে আজি আমি প্ৰথম দিন হিচাপে ইয়াত আহি মেডিকেল কলেজত আমি কমকে আমি যিমান পেশেন্ট আছে আমি 300 ওপৰত আছে বুলি সকলোকে আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছো গতিকে বিশেষকৈ আপোনালোকে সাংবাদিক বন্ধুসকল ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত আহি এই অনুষ্ঠানটো আপোনালোকে আমাৰ লগত সহযোগিতা কৰিলে আশা ৰাখিছো ডিফু মেডিকেল কলেজ যি সকল পেশেন্ট আছে তেখেতসকল খুব সোনকালে আৰোগ্য হৈ উঠক তাৰোপৰি মেডিকেল কলেজৰ সমূহ ষ্টাফ ডক্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নাৰ্ছ সকলে আমাৰ লগত সহায় সহযোগিতা দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় সকলোকে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো Global Excellence Forum Award 2024 Aparman New Delhi along kepadopon along akehai kurusar timung nong e chipalong dun si Karbi Anglong aphan nong me kiwanpi Non Head Jong Brand Empower Private Limited Penchepater Pipon si Global Excellence Forum Award 2024 Aparman Karbi Anglong Ben akehai kurusar timung nong e chipalong dunpu arjulong si Jaffa Karbi Anglong District Committee pen kahumri dam Global Excellence Forum pen ningkan pho aphit isi survey pedo ponsi pregjam ahin keklem kedam ke mesen atum aphan kangwai pon pedo labang so along kado kabe Assam pen kangwai pon bang ke thom angbong pen alang litami agriculture ahin keklem kachepaduk pek ajok diphu rong chithing ward lakha hini kedo ake hai kurusar timung kedam tangchi tini phai kroi trok arni New Delhi rong sopi along kepadopon Global Excellence Forum Award 2024 aningkan aparman nong e kachepalong dun Voreng avar saile avedet sitami agriculture ahin anathu kengkam kacha Georgi aphansi alangli hinpen non ovekimi atomaphan chuning ripon athe sai kachuti ki henlo khe kaching thur keprap nai lopusi alangli hinpen Karbi Anglong arat aphan than pachini pon Global Excellence Forum atum pen phone nang le lo latum survey kori lo la sinebli phan biodata sinang ha biodata nili biodata pilo la nili ke claim ke dam ka la Assam lo
nili contribution do pulatum chini det si mana alang litum la nili phan global excellent forum pen nili phan la nang wai lo la sikado be India long bang prok ner kep aphan la so award pilo la si la song bong pen nilita inud lo la si Ladakh bangke nili agriculture base kami claim pot bangsi nili phan bangke nil focus ke lasi ke banglo lasi lason thak si belek mane social organization social activities ke claim mane mane doctor mane scientist mane lapu kaddo kabe pirthe munit phan si ke hanglo laso award ke lasi dak India mane Dubai pen nangalong dun tum tado Canada pen ke banga tum nangalong dun tum tado la pen ha ke Saudi Arab lason si pirthe munit si ke chetong halada la si halada global excellent forum pen latum ningkan pho lo la so award kipi la si pin non bang ningkan pho ke chok bang lo batai pho lo Batai Pok ke chok non penenge 2024 ke la solong nili phanang kang wai la si nilitum aphan kadok abe dak karbiang long rat atum nili phan kanang cherap nang chetu la pen ke the ke ding atum nang kang hon pen joine nili la asamalong nili la agriculture activities amuka nilitum seminar hai pen award hai nilitum tapi dodo lasi nilitum aphan laso along nili ke claim kedam nang thek long pen alang litum nili phanang wai lo nang wai pen si peneng laso nong e bangke nili phan nang pilo tentela nang in pen lai agriculture hin kopi si agriculture ke claim maning ke ha bang pong itu pen kopi sa message pidong itu Lasi kado ka beta mane nona bangke lason apirthe masi competitive apirthe pina lasi ilitum bangke longle do lampen ilitum malo karbiang long aphansi ni lipulo karbiang long jila bangke ilitum dukbika district pina lasi ilitum long industry ave lapen munit tum choklem chodam lapen sakuri kelong awar sai ke kom lapen ilitum ke thekere ke dupiklo nona generation atum nona youth atum sita mane sakuri ko ano government tum ta sakuri bi policy emena charge up ji phan ilitum kam claim nang policy ake joy ke pulote agriculture sector long pen hello agriculture sector long pen si ilitum bangke Ladakh bangke aja to kichu pen kichu ke claim la pen abepar da ilitum claim mi lasi agriculture long sector long claim lute alidu lasi ilitum lasi kado kabe dak karbiang long arat karbiang long ariso ejang ilitum kado beta matha nang po lasi non din ke kacebai pina lasi kacebai long ilitum osonsi ke paprang dun jima lasi ilitum non bang kacethan kacimum bang kenang sothip peglo athe ilitum papihu ba joine si ilitum hanang ke than bang ave nang ke mum bang ave lapen ilitum ke thek dun long adim ke kom lasi ke thek dun long le lahai ke duko ka joine si ilitum papi bom lo lasi non ove kimi tum kadu ka bita a platform mang ke la agriculture platform long ilitum chetong nang po Ladakh man si chethan chimum nang po lapen ke claim ke dam atwa tal dak si chethan po lapen la claim thek polote ilitum kadu ka bita reng po Inut sika kropi keso depen boithalang so PSC hospital along se kachelang dampen dowai expire tangsi longdun rong kedam tangchi tini bhai kroi trok si arni nijangkar biang long lakhai sidwar amla constituency ke parlo bothat langso ronga gora teron hemasor sangpi sika kropi high pressure akiso ke dopen ajo boithalang so PSC hospital along an keso chelang damlo laswa along keso chelang dam aho doctor along pen prescription ateng pen dowai hospital along pen choponlo bonsitame dowai kilo dun abang expire tangsi pidun ronglo expired adet ateng pulote cheklo jon thom an par etlo keso nang kachilang sika kropi hem lerok pen dowai abang kachulang thek thidet pen ajo chodam phidlo hapu keso nang kachilang atom ahin pen kipupon atengke lason expire tang nang kipidun pulote keso kachilang ji aphanta phere memelo pusi pachini pon lapen lapu hospital in charge ahin pen kaning je pon atengke dowai kipidun ahot cholang dun kailo pusi ningje pon
Botat lang sopen Hemari Bongrung, Karbiang Long News. Ilimen ke sikak rupiku, gora nili hemta. Nili kisu bang ke son methang ta asak suci honde hoy le hem ni pressure serious dan nang lang bang awi la pule hai. Masih la susu phansi chiwan lo nang dun tha ni check up am la. Amaran ke check up lo hala. Doktor bang nang pule hai. Pressure nang check up lo. Masih high o pule hai. Masih biji nang pilo. Biji yang pidat pen. Ada gonta nang hong tha. Ada gonta pi aro nang check up ko. Amaran ke adha gonta pisi na check up la check up ya kuta nili presa barso dampi batai thom ti da melu amase baido phan along dam lo ru na check up thula hai ma daru pressure na hai o kom ki masi ta so tablet na to lo pressure tablet na to lo la pina chora la an le so dawai suno doktor bang na pulo nani cegam tu kami nak punya nilan tahu baik udah lah kita amasi culang le dah nili dak si sayur lo roti bukan roti si cuk cudet pen si dak si luai dak kecuk aku dia amar ha hem le rong lo angke somar tum ke bang pak lo o kisu serius o putima ko son ma luai ko lo na piklang tha pulo ke luai paklang lo he amar ula ke kini lo asone dan tang lo pukul lo amang ini libang taning ibang red bang rani palu ta suara lo angke lang junji putar lang junta angke jun tek sedat titi lo ke cuy menang lah sudah bay cuy lo cuy pensi ini lo ipalu ta suara lo aro ni ta bang lo adha ghanta phike angke serious suara lo hai antan nili lantan hinji udak lo coba nasi along keprek cilang tuji pu aku la sona doai ke nili tum aphanang pinang nek nili tum rong sor chini ne mati ho nasi la sona doai sona dam tang na pi pulon te ni dak lo ma muni tum hane pathi ep ma sona dam tang doai pen to la tong la tum silang ibom pu ma la sona chok che pu la nili ri na du no su bang tak ke phulo chua chik lo la bang ta la bang ta la son thak lo sone dam tang do si su phanda pi hala bay ko dak pen lo hala so min dikel pen la dak pen lo lo mi ta mi ake sota sone dam tang se la ta pi rong lo dak nang tum bang pen komplain nang pilom hala su pen pi pela pi ni bata hini lo ni li pen non ke phola su pen ni li amasi pinang ko lo pi PGR VGR puthak Phulonia long kache song pon along arni kang sam apor kipajut pon Phulonia long chitini phai khreser kep arni pen ing sam jin PGR VGR kache song pon ke Phuloni along chitini phai ing koyarni arni kang sam por phai throk pen pajut pon po pusi pherang ke athengno ningje pon laso kache song pon ahut pherang ke atum pen litson rong phar aphan karju pon ahut kaningje pon ke Karbiang Long Utar Mouse Council along siri ham Dr Tuliram rong hang kache song pon atum aphat jongjung ali pu pen dang lok soar lo kache song pu nangki pu ke si mamat si kaningje nangkar bok ke nitum mentu neta kroi thek the pusi ningje pon lapen non ke bang ji ahut ke dong mukak along ta lapuson kache song ajai mek deng ponji lapen si alangli PGR VGR claim thek the pulote sodak ang deng che song ponji puta pherang ke athengno ningje pon tangte kache song atum pen pherang ke athengno kaningje pon alam thele ang ton pen arjuponik senang Phuloni penoro ningti gathar Karbiang Long News Student demonstration just met PGR along the long pen ang tan pen ke bang aron de pen kidu ki chi betu man hardly nangi pula bang so akache song da colony revenue circle sai hemadung akache song bang happy ni de chong lo ini ar sam da ke ju pon ko la ben adun thu bang ke dong muka ka long thot ko ra ko den ko ra ko ni akache song apa to pon chu la si dak ilitum jasemet radjata ke kamang hunang jala mabelo atumi head Karbiang Long Autonomous Council CM ake hai tujuan monghang lam kaningje panen pado thekon long lo alang li kaningje dingo kala dingo wang bong pen thebet thinibet pen ne dun let ji protang ke jasemet bangke Guwahati High Court aphamsi koi pring lo alang li budam bangke Guwahati High Court long jing sai bom lang apor la ke non mare thang ke no lu si ni je nasi
nasolam ke apong lo rara pan ke tham कोड अलोंग के दोनसुरी हिनिया फान माते बिजार आलू के दो आना तुम फान थारली लोंगली पुकेट ना होक्ता तोक्ति ला पेन नॉन का थारली बॉय अलोंग बांग नॉन मात के पालों पंचेन नहीं पुलतांग ते लाके दोनिंग को रहिनी इंग्लिश पेंसिल पु ada itu melangdam lo pulang te ketok teglong hi ho only in respect of 22 number of petitioners ho la ketok tok ang dulu la so English bang si ma ke hai bang pitong ma thadam ne 22 po me ke chini nei bolang lita hala da ke 2000 puli tok ali no 22 po de si na chini nei ho yang si chini pulutang tham sunang kok po kita la hello bang ka chini tuman ke doning ko rahini pusi bom lo nasi doning ko rahini phan non amat pelom tu chen sita dak don pharu kresit kep sose tulang upia pochi tharli le der lo pusi karju pen alang li hin pen non lam ke boy tu bangke ha athon rore dim si ka che song dam tang ho alo so ka ve dim si piso ke hang nam tang ho pula hai si pine pang bat pang mas lu hai la si da so din nong ni li tuma hin kan ke thak ni ke la lo demokrasi kupi phansi ki budama si em ke hai ke chini ne dalo la pen an parjita me la India democratic system India update kachari kacalon kopuson ma hala so a system amasi alang lige chini ne dalo जैसे में रातुम सरकार कचहरी के चौकची के लिए दोलो लोटांग ते अनिंग कांगसाम से कोसम अच्छे पेकलांग अनिंग कांगसाम से अच्छे पेकलांग के नॉनसन डेमोक्रेटिकली पॉसिबल आरोन पेन पिनी नॉनसन इनी फ्रॉम मन कचे सॉन्ग आर मुचीजेंग ला पेन आसन कपड़े दोजे लांग सेता लहाई है लो अंते अला जोंग से अलांग लिकनी ये टेंग पेन माथादुन लोटांग ते आरलोसु के दो ahem si pisu hang dam nahi polang li ni ye teng polotang te council alu si dam nang kok po kali madi alang ni ye teng pote council bang mon posi pumati to de bang poni litu suri throk ar munang se jeng po council alu nang lut pak po ta hala sor ni bangke alang li bangi puthui bangke o council alu nang lut pak pusi puthui ke di asia mi da claim that apu da claim that po kala alang li lu lasi sit-in demonstration ke rara tu maning kang samsi ka chepek langji phan isi acha tailo isi ka che song lo po alang li people lo chini dat ke India democratic system ko son si dak kachari ka chalon malang chi alang li chini dat na naso ka che song ke rara si ang tong lo po alang li chini dat na la puan ka chini pulutang de alang li chari de nei le anta ahem lo madam nang po kente la pen la so high power committee polong kupi posi ke do donde dat ma polam the pinile thota paklar po high power committee le eviction ke claim ji kali hala ke kaching wa ja tai chot eviction ke claim ke kar biang long autonomous council pen se claim ji elected tum si decision ng cheparai ji te high power committee ke kaching wa ja tai chot pulotang te non nili tum hala dak ke do dunanya ke nang kupilo dolang ke kaching mai ninga son dolang manon avelo ching mai erlu thang achik lu kaching mai ni si song ke doan hek kere ke doan pan pangrum thai si charju thailo anu tinda lam the chipi thailo kente eviction claim nang po puche parai era pi kaching mai ning dolang manon matang te hala roman script ha 1970 era ningkan la so roman script deng era fit non ki phurthu देवनागरी स्क्रिप्ट देंगे नहीं पोका चार्ज यू कुपिया लाम होते लगे काचे पराय तांग लाम चेक्रोय तांग एरा लाम से नोना फुरथु हाला के क्लेम की चुनुन ए सोने चिंग वाई नांग हाला की चुन तांग एरा हरमुले कुपिलु नोन की पूर्णंग लांगे लासी हाई पावर कमिटी लोंग नोन का चिंग वाई कुपी पिलो नोन चिंग वाई लांगे कुपिलो चिंग वाई नहीं आसन दो लांगे इविक्शन क्लेम पोपुलो नोन क्लेम नोन लासी रात पेन थांग ना कमांग हुने लाम वेलो नॉन के क्लेम थे के क्लेम हाई है के क्लेम के मान में पोसी नॉन के गुवाहाटी हाई कोर्ट फान कोइप्रिंग हाई पावर कमिटी फान ता ऑक्टाई सलाम सी कोइप्रिंग लहाई के सी एम के हाई अलांग के क्लेम उन्नी के क्लेम थे हाला सो का चेपा बिन जे फान सी हाई पावर कमिटी लपेन गुवाहाटी हाई कोर्ट फान के कोइप्रिंग चोन लासी अलांग ली रात आसे yang tong architect
arju ing tung te tiga bang ke nil tum ka che song e pon bom po non ke ing sam jin si che song pon bom lo la ing sam jin pen ta lang li ardi ping tung te pulo tang te nili tum non a so chak tai pen sia hok halam ni dak lo so dak pen ka che song dui alang li ta pacar julong nang so dak pen ka che song dui la pen hala so ni lam ki lam phong ning duk ning lak alam nang klang rok pulo tang te alang li che par punang pulo ki la si eviction alam ke ni tum ching bai bom lu pu ke nang than ri lu la ke tum kar julong ong lu koman tilo klem po hala bang leng than lu ching bai bom lo ching ki bom lo hala le kar julong tung li koman tilo klem mi la than dak la na ni klem ji pu than dak lo te tum ing hong po ing hong ing li tum seta hala so ni pe na chun che dat pu tang ne li tum chi song nang ko la he lu